Din hija l-podda numru 544 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn Fiona, Funky Monkey bil-voċijiet ta' Katja Bela u Marja Lul, Dan u Elena. U biex nibdew llum għandna din minant, kapitlu 13. Għazax missien jien rġajtijiet hawnhekk nipprova nkelmek dawn it-tfal kollu jibku ma nafx qatt kif nista' nfehmek ma jistax ikun ħabibnu wara darek jgħira lik le ma jistax għax ma jarax għax kull nipprova jikdem li tilli fil-bidu ġabritu kienet li stess li tagħtu l-aħħar daqqa f'postu ħaditu għax kridu ġewwa l-kuruturi li sibhom fl-infern ma nafx għaliex hemm ħafna nies. L-ewwel wieħed int li temmen falla u tagħmel kontra li ħlift li tgħid il-verità u bqajt tikdeb fiċċ il-kotra l-attitudnu waqfitek il-karma ddiet u messitek għax din bħal mewt jaf jgħaddi lejl sieħu għas tkun taf li ħadditek ma l-ewwel daqqa kont raġel baxxejt rasi fi skiet għax ta' baħnan illi kont ftajt imma r-rispett sar irmiet għaliex jien la tħallu l-ħadd titikom bis-sieq u kull min jipprova tridu torux għal mitkom it-triq jekk tixtieq jien nixtieq nagħmel dak li jien għadek ma tafx għaliex naf li anke d-delfid lam jitlaqbek titkesabx id ma tafx jgħadlek minn qatt ma tkun trid taraf għax il-mami minn meta kont żgħir għaltek tħalli l-ħadd jingannak. Minn ġejt hawnhekk għax taf li int stess sejjaħtli rġajt insejt titolbu insomma mhux ħatirbaħli jibbispjaċini bess li għadek mhux żgħir minn biħħet warak li l-mument li tallintajja. Għazax missien jien rġajtijiet hawnhekk nipprova nkelmek dawn it-tfal kollu jibku ma nafx qatt kif nista' nfehmek ma jistax ikun ħabibnu wara darek jgħira lik le ma jistax għax ma jarax għax kull nipprova jikdem li tilli fil-bidu ġabritu kienet li stess li tagħtu l-aħħar daqqa f'postu ħaditu għax kridu ġewwa l-kuruturi li sibhom fl-infern ma nafx għaliex hemm ħafna nies. Għalix jien nishtiq li jimqara l-darba nifema għax klimi ġej minn Nagasaki rima waħda u niknisa tixtieq tifhema tal-bizna situazzjoni kif ninseġa nifeda nirkeba u nibqa' nżommata kemm inti tifhema. Naħseb bħal dan ma nagħmlu baħnan l-ikbar żball nista' jien nistqar li hemm xi ħadd li qali li kont llati jew mbaddar aħjar għalija jien sar lilek jien sirt naf għalix issa l-affarijiet kull ma jistgħu jeskalaw. Għalix nalfet dejjem il-fien tixtieq li jien bla kliem il-pariru u żmien dejjem ħadmu flimkien din l-istorja ta' bejnek u jien. Taf li xogħol il-kompani b'dan id-don ħtiet tipprova żonna ħalli tifhem ma tistax għax kull nipprova jwaqaflek li huwa ma jarax taħal fil klam imma ma rritornax. Tallem żomm dewwari biktar mill-bieb kull min jixtieqlek inti lura qatt tixtieq anzi trid titlob għalih ħalli xi darba l-missier jurih din it-triq. Għazax missien jien rġajtijiet hawnhekk nipprova nkelmek dawn it-tfal kollu jibku ma nafx qatt kif nista' nfehmek ma jistax ikun ħabibnu wara darek jgħira lik le ma jistax għax ma jarax għax kull nipprova jikdem li tilli fil-bidu ġabritu kienet li stess li tagħtu l-aħħar daqqa f'postu ħaditu għax kridu ġewwa l-kuruturi li sibhom fl-infern ma nafx għaliex hemm ħafna nies. Għazax missien jien rġajtijiet hawnhekk nipprova nkelmek dawn it-tfal kollu jibku ma nafx qatt kif nista' nfehmek ma jistax ikun ħabibnu wara darek jgħira lik le ma jistax għax ma jarax għax kull nipprova jikdem li tilli fil-bidu ġabritu kienet li stess li tagħtu l-aħħar daqqa f'postu ħaditu għax kridu ġewwa l-kuruturi li sibhom fl-infern ma nafx għaliex hemm ħafna nies. Għaziz missier minant il-kapitlu 13 tlaqana għal-poddatora fil-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Illum għandna poddata tekka speċjali għalli ngħidu hekk għal-fatt li issa diġà għandna 100 minn din is-sensiela illi ppreżentajnihomkom ukoll fil-verżjoni video. Forsi ikolli ċans anke ngħid aktar dwar hekk aktar tard waqt il-poddata tal-lum. Illum ftaħniha bil-hip hop bil-Malti imma għandna poddata varjata b'tipi differenti ta' mużika fiha bħalma pereżempju hija it-ToniSant li għażiltilkom. Qabel ngħidilkom x'inhi, nfakkarkom ukoll li d-dettalji bħal dejjem huma permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com. It-ToniSant li għażiltalikom illum hija mingħand Fiona Kawki. Ġda Fiona jisimha Red Scarf. Walking stick and a shuffled short steps, a warm gray sweater hanging in rags, dirty trousers worn at the knees, shoes that once fit his now bony feet, a red scarf
friends in this life. His lonely days are counted by far, forever with warmth in his heart. Red Scarf minant Fiona Meg bil-kollaborazzjoni taħħa ma' David Cassar-Tonogiani u l-komplement tal-mużiċisti li rajtu hemmhekk. Id-dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com jew ossija permezz tal-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation, il-proġett li fih fil-verità inżommu d-dettalji dwar dak li kun għaddej fix-xena mużikali Maltija matul is-snin u dak issa wkoll dal-waqt jala 10 snin. Imma għalli ma nkomplux nagħmlu l-affarijiet aktar speċjali milli fil-verità u din hija poddata oħra fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Santu fiha qed insemmakom dawk is-silti ġodda illi għaddew minn qudiemi fl-aħħar ġranet. U għedha minnhom hija minant il-Funky Monkey, propjament hemm kollaborazzjoni mal-Oxygen hawnhekk, minant l-Oxygen smajna drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari il-vuċi ta' Katja Abela. Hemm ukoll Marja Lul. Is-silta li se nisimgħu u naraw jekk qed issegwu l-verżjoni video wkoll hija Let It Fly. Your shoulders a heavy weight, waiting till it pulls you down. Fester in your mind, diabolic thoughts, ought to make your nights grow cold. A blemish on your soul makes you miss the mark. Hit and run, climbing up the staircase to heaven's gate. Touch the ground. Reach up for the sky. Whoa, 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 whoa. Let imagination fly. Kiss it goodbye. Let it fly. On cloud nine, away from your cries. Kiss them goodbye. Let them fly. Let It Fly bil-voċijiet ta' Katja Bela u Marja Lul minant il-Funky Monkey.
U għattilkom li dettalji huma permezz ta' ToniSant.com, li ma għattilkomx huwa li permezz ta' dik il-website mod kif tagħmlu kuntatt miegħi, jien nieħu pjaċir dejjem nisma' minn għandkom, segwaċi u semmija u anke spettaturi ta' din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li nkun nistanka ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Hemm diversi minnkom li tagħmlu dan b'mod regolari, mhux kulħadd jippreferi li jibatli permezz ta' ToniSant.com immin isibdu wkoll fuq il-Facebook, Twitter, l-Instagram u anka l-YouTube innifsu minn fejn toħroġ anka il-verżjoni video ta' din il-poddata. Jien il-modi preferiti jibqa' dejjem permezz ta' ToniSant.com. Minant Daniel Muscat Karwana, il-qed jirrekordja issa bħala Dan, konna għadna l-aħħar darba li semmajtkom xi ħaġa minn għandu, ix-dejqa tiegħu jisimha If Only. There's something different in the air whenever you are near. I will do anything it takes so that I'll keep you here. Don't wanna lose you, no. I'm sure I'll never let you go. If only I could, trust me that I would run into the fire for you. I'll sail through the ocean and move every mountain to be with you. If only you could see what our life could be together, you and me. If only we could fly, we could reach the sky and leave this world behind. Now can you see 1,000 stars are shining up above? I light them up for you to show you what it means to love. I look into your eyes, they light my world like nothing does. If only I could, trust me that I would write your name across the sky. I'll take you to heaven, 'cause that's where our love will never die. If only you could see what our life could be together, you and me. If only we could fly, we could reach the sky and leave this world behind. If only you could see what our life could be, yeah. If only we could fly, we could reach so high and leave this world behind. Now that we're together, nothing can tear us apart. If only you could see, if only you could see what our life could be, If only we could fly, we could reach so high and leave this world behind. If only we could fly. Fġita Dan Mek u If Only. U għedin nuqorbu lejn tmim il-poddata tagħna l-lum ukoll u fadalli silta oħra biex indoqqilkom. Din l-aħħar silta ġejja minant Elena Stafrace. Hija kollaborazzjoni tagħha flimkien ma' Toby Farrugia. U minant Toby, jew aħjar minant Elena bil-kollaborazzjoni ta' Toby, se nisimgħu Feathers in the Dirt. I see we lived in harmony, flying with the birds, soaring through
U bis-silta Feathers in the Dirt minn Antelena aħna ġejna fit-tmiem tal-poddata tagħna ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Qabel ħallikom fakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u sa nerġgħu niltaqgħu darb'oħra. Jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.